isa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda tanguna musesi wa Mutongo TV ngwatano ya mukamba ni kwa tekilio cha kukenda kwitha kicha kwa ila na cha kuendese nina ukethia na udho chandhini wa Vilingi wa Mauvoo kiwiyo ni cha umundu nye ni itawa Steven Mwamoloko ndethesya kwanza ya meko itawa Sharon Dinda na tutambete kwambia Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundu ni ukulite kana undu IBC kwa sekana ulokwite kivila onathane kiva undivanini munene wa makosu tuendeta wangilile miongole na ili ailete kwitha ena degree woni waku ne weva niwo ulokwite kivila cha uteti mwaka ni usu tuendeta wangilile miongole na ili ailete kwitha ena kisomo cha degree nene nakwa ndino metando ito mekumukana ili @Mutongo TV KE @director mwema tutumite #Vilingi wa Mauvoo namba ito tumani mkuvi na ilita toke ndaye muitano ilita toke ndaye muitano ni namba ito ya utumani mukuvi na ende ani amama Mauvoo tumani ngete uito ndeni wa Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi latukumbanesye ne vamwe na Ndongo isi akaunti itatu kambani nisi ya dhengia neko kwa tana kimaendeyo tuikwate chao Musumburu Kenyatta yoka kuli likana uke na kigu Siu Gideon Mulungi Gavana Kivutha Kibwana ni winukite na aingi nimekuwa na kivila kiwe kalile moni yao na ndongo isi ya kanisa nisi ya leana vina wendekethi wa ndongo isi kivuthuka ni kusonja unyuvani munene Vilingi wa Mauvoo ni muvia muno mwenda musesi nondo wa kwende na sesi Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba tuambisi ya Mauvoo ndoto ya kukwata ngwatanio imwe ya kimaendeleo countini itatu sia ukamba kana Sekeb economic zone ni vaniwe kuya na tutavikite mwini wa nyanya mwakani uwiti na wanzama yimwanya ya ndongo isia mbunge sia county sia ukamba ni si itatu kuikia kikalo cha mwanya kikalo kila kiitwa iwe kuya Mombasa kivaniwe kwa ilia miyao ya maendeleo Angelina Musee kuma kiswani ni wako tuambise Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi ngwatanio ya kuweta maendeleo county ni sia ukamba ni kana Southeastern Counties Economic Block Sekeb ni vanite kuanisia ndoto ya kuweta maendeleo county ni itatu sia ukamba ni tutavikite mwaini wa nyanya mwaka huu itina wa amemba mambunge anyuve ma county ya Masaku Kitui na Makueni kuambia kuwalanyamia na mawalanyama ngwatanio isu yake maendeleo Florence Mwangangi ula ni speaker wa mbunge ya Masaku ni waweta tamavangite kukelia ukamba na kuweta maendeleo isioni na nitwithitwo tunenete yuloa kindu ki ovau itina nundu chambiye mwaka wa ngilile na 14 na kukovikia yuki ya isa kumila nundu ila tuno kieta county assembly sia Keli nitwambiye mubango ikini kana withie nitwaseovya mwiao uniform kana obwa nundu mwe ni kana wise kwithia kila county undu twaweto bo wa block isu nutongo iwe ni miao na umwiao ni uniform aina na kavindani kala komiti mwanya ya amemba ma county isusie itatu Florence ni waweta kana isio ila ingi va Kenya ngwatanio sio sia maendeleo tasiambie kuthukuma na kumutethia mwene nthi ni waweta kana ngwatanio isu ya kimaendeleo na ila ituitevo taye vakuvi kuania na kuweta maendeleo county ni sia ukamba uyu va ukamba ni twithitwe tutiitwe itina vanini na nundu be afadhili aingi mekwitha mayete uchume mayete utethio ni kana wise kwithia ni kwitha na biashara andu manthino ya Kenya alame ukamba ni matetheka kwi mali mbingi ilati kwatanite titonya kutumia nekatethia muika ikatethia mwaitu ikatethia nau na anake na kila upande wonde wandu maitu ingini waweta county sia ukambata yathimito vanene na uthui ula walete kutethia mwene nthi nijo twikite bidine kana tukwate muya usu na uketha wi uniform netha na wetu nikenda wise kwithia nthi ino yokamba ni yatetheka pe maundu maingi muno ala tutonya kukwata ta kamba na ti tribal kana ti ubo wambai pe maundu maingi ala tutonya ukwata na tukeyaka no kesa kwithia indi onanita kukwata wasia munene
yulona kukobika mesani ila yetawa yandi yani national table ukethia itumila mesani isu tenanza nundu nake mundu inanza ndewasia kwa biashara eno ile kwisila Southeastern Economic Block ikatunenga wasia yuluwa maundu manthe ya Kenya at the national level. Ndeto isi akwatwa ni George Ndoto ula ni speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui aiweta kana tamau vikia na ukwata na kuikithia kana ngwatanio isu ni avikia kuwete maendeleo isione sia ukamba sio byaba twesovya kindu kya utethia andu maitu kibiashara na kimaendeleo na nundu twikwenda kiilika ngwata numbinge muno nienda ya kwata mandu makwata na siilika siasa na yuka yithela nijo kitumi tweba twitethezwa ni USAID twikemeo kindu kiwithie tikyake siasa ni kyake maendeleo na kyake biashara kiu nijo kindu kila cha maana na ni waweta kana ngwatanio ni vinya na tamau vikia kukwatana ni kana kuwete mianya ya mawia kwi amuika ni kana kuvikia kukilia ukamba ulondu tu kwatania kaundi sisi tatu ubande ni wa barabara ulondu tu kwatania kaundi sisi tatu ubowa kutethia ni cia sindu ambo makweni matona kwithia matona kuseovia factory ya muthemba muna Kitui factory nengi withi ni twethiwa na economic block kana market nenange mbea ila Kitui kana makweni kana machas matona kwithia menayo Ige komiti ene yaweta kana kumana na ukwati munene wa ukamba kwithiwa ninima tamavanite na kukwatana na kaunti ila ingi va Kenya kuthesia usi wa athi kwa ilia muvia wa uimi nikikalo kila kiuvikia kutwaiwa kaunti ni ya Mombasa kwa methinya 3 na kila kiukonya amemba anyuve ma county assemblies 3 ila ni Masako Kitui na Makueni kuendea na kusovya mii yao ya ngwatanio isu gilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ni ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tusonge na mbe na Mauvoo makonejia uteti valavachia lete mithana mevuthu Musumbi Kenyatta atambuke lembetani ya ukambani 11 ya kwitha matuku 28 na matuku 29 mwaini o yu muyumbe wa mwingia kati Gideon Mulyungi ni wa kule Musumbi Kenyatta athinikie vata wa kiwo lembetani ya ukamba aiweta kana kisio kiki thia wanathina wa kiwo ivinda ya ndambuka ya Musumbi Kenyatta ukambani nukukwate okusise milati imwe ila yendewe ile kwambiswa kwa kana kwambisia ingi na aivingwa melati ile minute na kuthela lina musangi enangiwe na yonthe kasuviro kulibana ile aya Musumbi Uhuru Kenyatta nukwikwatisa kutambuka kisioni kia ukambani matuku 28 na matuku 29 mwini o Ndeto ina nene ni mbunge wa mwingia kati Gideon Mulyungi kabindani kala weva mwana ndongo ya kaunti neno Irene Kasalo mana nenga na milioni 13 sia uwezo fund sub county neno ya mwingia kati kwa ikundi ya naimwe na miongo monza na ile mbesa ino nena moyo nundu sio kebinde sio nundu sio kebinde ya corona ila ibeti kwenda mbesa muno ne binda ya dhano nsambi nundu mbua nina uanesa Mulyungi no naisekana thina ula munene ukambani ni kiwo omukule Musumbi ekithikana kisio ki ni kyakwata kiwo na nitutungia president mubea nundu wa kwetekela kuka kutukethia kutembea area ya ukambani matuku 28 na matuku 29 kuka kusisia miradi ya maendeleo na kutuongela miradi ingi ya maendeleo kila ngwenda kutavya Musumbi ni kana ayuka ukambani namanyikana thina munene ula witu twina wone thina wa kiwu kuwa agenda number 1 itu ni kiwu agenda number 2 ni kiwu agenda number 3 ni kiwu atunenge kiwu katwete liu na kiitwete sindu lengi siatianiana mali ya kiwu Wengine na mukulise Musumbi Uhuru akwate Kalonzo Musyoka kuoko ni kana atwike Musumbi unyuvanine wangilile na miongole na ile ni wendete kuthumwa tu mukuli uko kambani atukwatie mwana witu koko
Kalonzo wa Musyoka nekenda athi kuthumwa atutie obisi wa usumbe ya atwathimie obisi wa usumbe Kalonzo wa Musyoka tuike musumbe wa Kenya 2022. Asante. Haya mangeni kidia na imwe na meongwena. Kuma musieni wa mwingi nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Tui Mauvoo ni mauteti ndongo isike wathukanio sie serikali na ila ingi ite serikali ni kuya kaunti ni ya Makueni no siende kumelelia mataki vile kinene cha kaunti muthanyani wa umuthi munini wa gavana wa kaunti Adelina Moni wona ni dalili sia kumelelia mata kivila kicha mbosi wake Profesa Kivutha Kibwana atia ya mwakani utuendete itina 15 siake ile Kedwa mwandu Adelina Mu akete kivila ki akedwa aikutoana na ateti amwe alamecha amani cha Wiper kilosa kwetu nacho Taroz Museo, Profesa Philip Kaloki na Senator wa County ya Makueni Senator Mutula Kilonzo Jr. Caleb Chalo wa Mutunga uka siali tukwenda kweketha tukwenda chao tukwenda mauta yani serikali no ya ungamandu ingejo kejambi yo twekethe siutigwo. Uneni wa Deputy Governor Adelina Mwau na ula kwa oyuni wa governor ulo kwati ya Makueni itina wa Profesa Kibwana kuthiuthi umwe wa kavinda wina wona nyowe imwe kwa imwe kana ena miama kwa sakivila kinene cha governor mwaka huu ukite wangilile miongo ile na ile ndini wa iseso ya kwambisia muradi wo juzi teketeke kwiyonga likosia kwa kathoka va wote mwandu Adelina Mwau na wetie serikali ula wivota wikite Makueni mbende yonde ya Kenya na vala wa isi ene vinda ya mwene nthi kukila na kuthuva ndongo ila inotwika nele manite wia kwa umwe ni mwambie kwisiria yo serikali o tuyunengo nitwaeleano na ngola mendi nuna mama twanya serikali wiko public participation nitukuka kwika tusisie mbela mekwetia ivela na tuimanya no utonya kulika kivela ni akaleo twekethesia na indi aume onda yume twika deputy siako ona atonya amanyokite ta deputy ya metikile baba nje kana ona itwa kana tukwenda kwikata nangi twikite deputy miaka 10 weni chautesi ndabye kilotesi cho wisi ujuzi teke na cho wisi anu maboda ni makutethewe na cho wisi iveti nesie kwenda tereka na nisi kwenda nzangule ya matangi na cho wisi public participation no lazima yekwe budget yekwe nando na cho wisi siana nisia usubia undulo kuonanya itina wa Profesa Kibwana kutia ya wea munini wake nutona kwiyove ya nthou sia kulukanya na alametha maiche kivila kiki nene cha ugavana na kilambike ya vau ngome ya Wiper yina ateti atatu alamena meuke na alametha maithingithanya ndini wa kuthiva mundu umwe ulokwitha aisemba na tikiti wa chama kiki nene ukamba Mwandu Rose Museo na ulani we women rep Profesa Philip Kaloki na ulona imwene kivila wanza maimanezu sia wima wa mwe va Kenya kana KMTC na Senator uloku mandhini wa mbunge ya Senate ndiyo ndhe Mutula Kilonzo ni ateti alamena uito munini wa koselelo tongoi wa kaunti ya Makueni on the meungua mwavule wa chama cha Wiper. Uneni wa maseneta amwe va Kenya ndini weseso ila endeye kuya vake wa mumilie Senator Mutula Kilonzo tandongo yina mwonekano wa nthi yonthe ondulo kuona nyaka na Makueni kwitha kuyumangala na mute ute mukwatile mwaka utwendete wa usakuani na watu saa ingine amuoni dhahabu ile mko nayo mkooni amuoni mkaweka maanani hapa nyinyi mko na dhahabu. Hii ni kijana yangu, kwa hivyo lazima niseme hivyo. Kwani hao jamaa wanafikiria tatoa kina Mutula Kilonzo mwingine wapi? Senator Mutula Kilonzo esekanieta mutetei na ngumba ya andu mama Makueni na ke Philip Kaloki esikie kwa uthukumi wake ila wa muyumbe wake bwezi na ye mwene kivila wa KMTC na ke mama Rose Museo esekanieta mama wa Makueni yu Adelina Mwau na ke niwambisye kwiyo siaisitwa ya mama wa miradi itina wakwitha ivingwa miradi kauta ya maendeleo va Makueni na vala wonanisi endalili sia kwenda ukimana na ikingi sia Wiper neve utonekana. Caleb Chalo, Mutongo TV, kaunti ya Makueni. Ni ngala nene siukite sia mwaki kuya Makueni ndini wa kivila kinene cha governor. Tuisonga nambe o Mauvoo ni makonete uteti chama cha United Green Movement UGM ntavu dhisi uneni wanza maya unyuvani na mivakaka na
kana kila muteti ukethwa ayete kivila cha uteti unyuvanini munene wa mwaka ngilile miongole na ile ni lasima ethiwe na degree ndongo isia chama ki ingine sia kulia ndongo isia temeo like tune serikali kusalamu veni wa uima wa mwi kusi ya kunyeka kwa wa corona. Daniel Mwongela enangeweno yonde. Chama cha kiuteti cha United Green Movement kana UGM ni chavuthisya vanene wendekithio wa nzama ya usakuani na mivaka IEBC ulauweta kana ateti alame kokitia ivela kivathukanio usakuani ni munene wa mwaka wa 2022 mailite kwithiwa na ndikili utongoi ndwamba kuthimwa na kisomo cha mathangu. Utongoi ni God given, ni kinengo, na twina ukusi wa amwe maitu maya tongoi na maya vikite digiri tunengane ngelekanyo na tomboya. Kwou tweasia andu maika sunzwe kulingana na mathangu kamwenezi wa Kenya anengwa uhuru asa kuwe mutongoi katikati wa andu ma Kenya twina alame na digiri na twina atongoi mate na digiri. Mwenezi nukuthio nyuva mutongo ila wailite ena digiri na tena digiri. Thini wa kikaloki na ke koneta wa chama ki uvongeni wa Masako ni wa unyawitano kwa atongoi kauntini sia Ukamba kuatia mitaratala ila jikitu ni movea wa uiti yulu wa corona na ilesea kana va Ukamba ateti umwina ene nthini mailite kuatia mea esu nikenda kukithia kana uwa usundu na endea na kuongeleka. Na nituenda kuaji serikali sionthe muno sia kuitu Ukamba siende na kuthuthia andu mati mea ila itwitwe ya COVID. Ati ikulia andu maitu ma siasa siamani sionthe matethesie nundu wa kukita uyu. Nonthini wa umbanoyu valanake mwandiki munene wa chama ki wakulia vethiwe na uananu kati wa atongoi na ene nthi alesikana atongoi amwe maikete kwatia mea ila yikitwe yulu wa corona na ene nthi mavinda maingi ni mumauti wa mayumia nundu wa usu kuendea na kuongeleka isioni sikivothokanio kwamba kuna wale watu ambao wao wanaweza kufanya social distancing, wanaweza kuwa bila barakoa, wanaweza huu wakati wa siasa, na kuna wale watu ambao hawawezi hata kutafuta riziki kwa sababu wataenda kushikwa na askari kwa sababu wao wameenda kutafuta riziki lakini hana mask, hakuweka social distancing. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo yametendeka kule Kisumu juzi, tukaona kwamba watu hawakuwa na social distance, hawakuweka COVID measures, na mara tumeona saa hizi Kisumu inapata shida, wananchi wanapata shida. Corona numbers zimekuwa juu, watu wanazika watu kila siku, na tumekuwa ni wananchi ndio wanapata shida. Wenye walienda kufanya mkutano, kila mtu analala kwake, amekojoa akaenda akalala. Kuma kauntini ya Masako, Utongoi TV, sitoko ni Daniel Mwongela. Tuisonga na mbe muthenya umwe itina wa ndongo imwe cia kiuteti va Kenya kwendekethia unyuvani munene wa mwaka huu kitawangilile miongole na ile kukuiwe ketha mutalatala wa kuvindwa katiba kusila bibi aindu ithiwa unavitukithwa yundongo isia makanisa kivathukanio kuu ya Kibwezi kauntini ya Makueni ni sialena na wendekethia usu na Bishop Dr. Simon Mbaluka ulotongo isi atongo ya suma kanisa aina na kisiseki cha Mutongo TV ni walonga ndongo isu cia kiuteti aiweta kana kethwa bibi ainditha ivitukithitu tuvika usakwanini munene wangilile miongole na ile ni wikithio muyani ukana BBI ndia ilite mwandiki wetu wa Mauvoo makisioni ki Kennedy Mulinge nonenie na ndongo isia makanisa na atumbanise ngeweno muthenya umwe itina ndongo imwe cia kiuteti va Kenya kwendekithene kana usakono mwaka usu ukite wangilile na miongole na ile uthamewe kethwa musawado wa kuvindwa katiba wa BBI ndo ithiwa wimuvitukithie atongo ima kanisa kivathokanyo va Kibwezi kauntini ya Makueni kwi umuthi nimeyumelea kuleana na wendekethio uu. Bishop Dr. Simon Mbaluka ulani umwe wa atongo ainena na kisasiki cha Mutongo TV ni wakoswa ndongo isia kiuteti iweta kana kethwa BBI ndi ithaye mbitukithio usakwani utemoviku ni wikithio muyanu kana timba ili kuvitukithio na akule usakwani uendea utaondo katiba ka Kenya kolotete. Kenya twina ndongo mbui na mbai na nzeo na itonya gwethukiwa ni andu ikailia na kungi ukethia ne batialite ndonya umakulia
alame na mawoni makwasya BBI itume onyubani okoewa wume matuko mwaka wa miongole na ile othibumbe le makolia kwa ndaya mambo ekana na woni usu withe ni twa elia ebinda ya onyubani twambete kuya BBI nthi nondo ndineza kwa ila ebinda ile nanenganitwe tibika juni tethwa tekwatanie nayo onge ni wakulia ketho muswada wa BBI ndu itikilika undu uile kwa oyu utone kwa ilangwa na nundu wa ivinda uyetu kwa mwene thikukuni kule tina wasakoni wa mwaka usu ukite libailite BBI edwandi na bika bandu yithwa itonya kwitikilika ugethia nitwethiwa nayo titabikite ivinda ya kula 2022 niona nitwailitwe Kenya yonthe kwa jumla ikathi onyubanine 2022 na BBI yuka etina wa 2022 kavindane kau ni wasienda ndongo isi akiutete kukono utete wina muo na muno vindane hivyo vya akiutete yambatie muno kumana na usakoni muno la ukite nekana kwa ikithia usakoni usu ni wetha wiwa kwa ila ni ungamete na muo ni ngona pilot ndongo isyo ndesi ya Kenya ila sieketumi siethwa na binya mwingi woneni nange matena uo makone siasa sia muo ni kanathe ya Kenya jise kubikia ukuna kula kwe muo na kwe kuseo ngai ula wetu nendetikila tize kulika ithokoni ingi nyende pamwe na ithoko ni pamwe na kuboya muo withiwe ingi sia ndongo isia kanisa kavindane kauni sia menda atati yaku ifetangana na siasa sia kimena meumangana na ithokone kana kwa sia kulita nthino ya Kenya ithokone taila sia kusi witi na usakwani munene wa mwaka wa ngilile na mwonza ngilile na nyanya tuikwenda Kenya isioke bale nai mwaka wa ngilile na miongo mwonza na nyanya kuni kula sia ndongo isionthe Kenya yonthe kila bandu bonthe mui kuna siasa sina ndaya kuna siasa sina mugo nengai atongo indaya onthe siasa sia kumangana ni sia thelile muswada huu wa kuvinda wa katiba wangamiwe ni koti wa yulu wa Kenya wiwetekana tawe uvathokoni na katiba na utiwa muthia yulu wa muswada huu wekwatiwa kumwe ni koti wa pili mwambioni wa mayosu twathi Kennedy Mulinge Mutongo TV kaunti ya Makueni Umunthe sivitali munene wa Coast General Hospital kwekeswane ni wakwa atamiyo ya kusia kunyeka kwa uwa corona utethio uwa nengano nenzama ya kinandu va Kenya ya kusia kunyeka kwa uwa corona yengwatanio na vengi wa Equity Bank utongwewe ni muungami munene James Mwangi imwesi asiandula sia nengano dhini wa sivitali uwa Coast General Hospital Mombasa ni nguwasia matakitali sia kusia kunyeka kwa uwa corona kana PPEs tutambala tuwa kwekuni kama nyu na munuka na sanitizer. Angela wa Muse mwandikitoa Mauvoo kuma Kiswani enangeweno Thukumi 18Th wa sivitali ni munene wa Kisuani kana Coast General Hospital ni makwata sindu sia kwisese ya kumana na wawa ikuwa ya corona kana personal protective equipment na ila makwata kuma bodi ya kinandu kia ikuwa ya corona na vengi wa Equity ni kana kusiya athukumi meka kwate uwau James Mwangi ula ni CEO wa vengi wa Equity ni wawetakana tama kuende ya kwithiwa mena ngwata nionekana kutethia athukumi 18 ni kana mavikie kwithiwa me usuvioni. Coast General Hospital tumewaletea zile vivazi zote za PPE ambao wanahitaji kutoka ile bodysuit mpaka goggles mpaka face mask, kila chochote ambao wamehitaji na kile ambao wameuliza. Na siku hizi hatuangalii kiasi kwa sababu tumesema kwa muda wa miaka 3 chochote watahitaji. Hatutajali zile pesa kitagalimu, tutawasaidia naye. Mwangi ni wawetakana tamethi itomekite mitalatala mbailu ni kana kuende ya kusiya athukumi ma sivitali na uwau aiwetakana tamambiye kunenga na PPEs kwa sivitali ni sia serikali va Kenya. Kakati ambayo tumekuwa nayo imekuwa ikihusu hospitali 56 za serikali. Lakini baada ya mwaka mmoja unusu tumeona kwamba
wale wafanyikazi wa hizi hospitali wamedhirika kwa kiasi kwa sababu ya ile pressure na stress, kwa sababu ya ile cycles ambazo tumekuwa nazo za infections. Kwa hivyo tukaonelea mzuri tuwaondolee ile pressure ambayo wamekuwa nayo. Wengine wao watakana tama kuende ya kuthukuma memu ambani kana kuende ya na kufikia athukumi ma uiti thini wa hospitali yanaimwa na miongo ili va Kenya sivyo hospitali sia serikali na ila sia makanisa kana mission. Tukaonelea mzuri tuwaondolee ile pressure ambayo wamekuwa nayo na tumeongeza hospitali 60 za mission hospitals ama hospital ambazo zina kazi yake inadhinikiwa na makanisa, na kwa hivyo tukiongeza hospitali 60 sasa tutakuwa na hospitali karibu 120 ambazo zitakuwa zikipewa PPEs. Vengi wa Equity matongoiwe ni CEO ni mavikia kumia PPEs kana personal protective equipment kwe athukumi masi vitali ni monene wa Kisuani kana Coast General Hospital isesuile ato iwandini wa sivitali u ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Ngewesu ya Angela inanga mwanya wonyo kiova inisio kethetie itina vindeta ya saa ninyo sino kite twethiana. Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palvisa. Ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am you are only. Ninye swimming instructor wenu. Wena kwenda kwambela nzumbwa nena family. Yuni wanene na family no yuko uko nzumbwa. Yu nzumbwa niki. Ngoni nyandija. Mbona kuyangu mandia mbesa? Mbesa ya kumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajikaza kini. Ona ne mutuma mpigo. Kuwi. Nenda umanai. Sindu iso ndo wandikita bai. Nuthe asia. Kuya kwa sana ukona. Bana na kuwe zina mtu watu wese na kumate. Sie naona muite. Ndianga wasitu. Tuwe mbeza ndina sio jije ne bidingo kulia. Na vuliza kwa vuliza kwani welele ja uvuliza. Kia namba yako ndo aizo zenzi. Ni wapi nduje namba kana ni. Ya ndo namba. Na ule kunia ndiye kaya moja. Napokuja mweleze itaji la gulu ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kithanze kubo kulatete mbelete tikathima wanijo yo idio boya utieta family akwiswe mboya mudemo be we wendiete maba ma utubia ba ungunite wa maiti dije kase no suka se nika se Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biashara waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. Thea yoba nukwitite na nukutumia ikala wiyumbanitie kuma nundu oandu asukwa na mabwano ibindela yoba wa utethia na maisha maku maila na uya waku waila na mushi waku edhwa na muo na mwedhwa na okwati na uthukuma yoba na numba yaku oandu ala makuishi no mwandu mambe kwa shakana peki ndo utumia. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi,
Eldoret, Thika, and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni muvya muno munda musese nondo kwenda na kusese Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mundume umuwe na ukuu wa miaka 34 kuma otuini wa Ikuyu ni sub county ni Nzamba ni county ya Kitui niwe yumedhayo kwa kwesusia na ikanda kithekani kimwe kilaki otuini u kiokoni cha kwa mukia umundi kufikia vau kitumisia kwa yumedhayo kinamba kumanyika na kiki uka kavinda kavudhu itina wa mutavani umo wa uvo museo kisioni cha Kilonzo kila Kinzamba ni Kitui ya umeloni wasua kuyumia dhayu kwa kuyite ya kanisani kwake. Onesimus Chalo enangeweno. Etu ya chevane nini ya kisione chai kuyo ni Maloma Nzamba ni sub county etina wa mwana kiwa kwa miaka 34 kweyumia dhayo kwa kweso sekethekane cha ithe wake mwana kiwo na ola kwa isitwa kwitwa Sami Munyasia eiweto kwithia anekala musini wa Ilothi na vala wenukia kwi muthinyani wa iyo saa umwe na vala komelele kwa mwana inya na kwa chekio komandoni wa saa 12 awetakana no kuthiko mukethia ithe wake otondo makwelesia amasita ni tata dumutwa na nituye kuyuni Sami ni mina wa mume wakwa na okie wiyo saa umwe twakethania tweyange wa atwamina kweyangewa asene kwa ndenuka musijambiti kwa yasimake asia yuko mana brother wake pai kuyuni yuma yuko mana brother wake kwacha ngonto okela kwacha twethia tuyumona twamumanza twethia umisie mbui mukanda na Yesusia ndana kombilini ndi nawe anaitie kwinuka enu chingiti wea enu kitimbrother wake na ingetwa yithe wake indi wethe abika kwatuka ethe akakomele ku kwa brother wake nikana kwacha amugaro yite thingiti na wethe yakwacha kwa no moko na simu lakini timu yoka yethe ayofu wethe mena mukwati na no memwetelete muti ndeto hii nisiekithio ni Kivu wa Maloma Peter Nzelia isita kwa ni Peter Nzelia chief wa Maloma location nenda ukonifahamu kanabe mundu umie Ilovi kwitwa Sami Munyasia na okie iyo kwituka na kwa chechoko ni wakonifahamika eswetie mwembeni wakithekane kwethe mumbuni village kankuna sub location ni yako neno uthithio ethena mundu ena mathina makwithiwa ena mukilekoni kana thayoni one utongo yula wivo kana pasasi kana counselors ya nengota na andu maile kwisusia nundu thayoni wangai Oingeni kana mutavanya umwe wa kanisa wa God's Voice to His People kisione cha Kilonzo kila ki sub county ni Nzamba ni Kitui umeloni wa sua na keno ne yumse thayo kwa kwesusia kialani cha kanisa ulona tavanasia uvo iyo kwituka etina wa Mboya ngiripotia Vilingi wa Mauvoo kuma Ikuyuni ila Nzamba ni sub county ni ya Kitui neta Onesimus Chalo Mbewa ekali na atandithia manana soko ni waki mutu ulawe county ya Masako nemea kulalamikia kukosa sindu sia vata sia kutumia atandithia ame asema yena kiwuo na sio sia kutumia ilame ukuna utandithia wo ona kutuika serikali ya county ya Masako ni kwa sene ya kite sio miongo thandatu na kimwesi ya kimunde county ni Daniel Mongala enangeweno
kwianana na muvea wa wima wa mwiva nthi ya Kenya vandu vala ve wingi no muvaka vethiwe na cho indi va sokoni wa kimutwa maundu ni kivathukanio mwingi va kiko pau thirula mwingi vyu kiko cho kwaiza kia va ekali o vamwe na atandithia ala mathukumia sokoni ni mekuelesekana kuma ivindani ila kampeni cia kukitia kivila cha useneta inatwaiwe cho ni chakiwe sokoni indi kuvikia yu vayaesa uvingua na methia wa manyama kwa ivinda yasa ata andu mathenda o ku ithekani bulotini na saingi no tonyo thiuke wave yo ubunguo ndo thio kithekani na choge yo migwai yuba amoito ala metha ba wa chumwa muthenya wa soko mitha ibindi maikuo mabulotini mandu matumie kuma kunthini kana ku ilabu ukethia usu tiguo wailu waka kuthi ku ilabu kulika ku ti yonthe metha meanie kulikanga ku ilabu enenthia ni mekuelesekana me mwisio ni wakwatu ni mau ala moka niko umwe na kukosa sio maelesekana malasimika kuthi itina wa nduka nangi makathi ithekani na tuina na o wawe kimuda baicho kenge na thino la iba munene ni wacho cho ni jathile ni kia lakini tenda kibingwe nundu andu menda ba kithekani makayo twikulia silikali etubingoye chochu nundu andu imothina enenthia na ala methitwe momisi thino su kwa ivinda yasa nimekuelesekana silikali ya kaunti ya Masaku ni alete kulikila kati na kuvingwa choki kila kikalite va kwa ivinda yasa kite kivingwe kuma kauntini ya Masaku sokoni ya kimutwa sita kwa ni Daniel Mwongela Mutongo TV. Naendi tuisonga na mbe mwanda musese Musumburu Kenyatta ni wavika umbanoni wa ngwatanio cia nthi sikivathukanio Antalya nthi yataki kana Antalya Diplomacy Forum. Musumburu Kenyatta umbanoni u athoketwe ni musumbi wa nthino yataki ula wita wa Tayyip Erdogan na umbano u kilalo cha wene kumantha usungi wa mathina la mekumbelete nthi sionthe na kuzisia unu nthi sikivathukanio itonya kukwatana na kusonga na mbe. This particular forum comes at a very apt time, a time when every part of the world is feeling the impact of a global crisis and a growing realization that no single party has the capacity to overcome this crisis without all of us working together. I want to agree with the President of Kosovo that this is not really a time for recrimination or pointing fingers. But we really have to accept also that we have seen that the global governance system isn't actually working equitably and fairly for all global citizens. And I think it just draws us to the reality that we have a challenge. And that challenge can only be overcome if we democratize much more our global governance systems, if we are more inclusive in our decision-making process. Like I said, if at a difficult time like this, when you're dealing both with a health crisis, but also an economic crisis, where you have multilateral institutions who I believe are doing their very best, but are dependent on the largest contributors. We have great possibilities of emerging stronger. But the question is, how will we deepen this cooperation? How will especially the more developed nations respond to this crisis? Will there be that greater understanding that we are stronger together than apart? These are some of the critical questions that one must continue to ask. Because, for example, if I was to look at how we responded as an African continent under the auspices of the African Union, we were very, very closely knit in terms of our reaction, the actions that we took.
how we cooperated in developing and coming up with this COVAX scheme to ensure that vaccines were going to be available not to one particular country. We came up with a joint effort and we said we want a solution for the entire continent. Na nthini wa Vilingi ndonyu umunthi muthenya wa soko ya wote kauntini ya Makueni twithima mathoa meke vathukanyo mama leu vala mwandikitwa Mauvoo kuma kisioni Caleb Chalo wa Mutunga uthokie sokoni uu na atumbanisia mathoa mama leu mavano. Soko ya wote na ila ithaivaniwe kwithaye muthethani wa wakatano munthi ni endeya ova musiini wa wote na vala mathoa ma maleu meke vathukanyo makusiwa kwambata na indi twithoima thoa wa maleu asu ni kana twambisia na kitungu neti imwe yetha ithoa kwa silingi 3.8 watata kulianilya na chuma kivetuku na vale na thoa kwa silingi 3.5 inyanya kwa kileti na yone yende yana kuthoa kwa silingi 3 otachumwa kivetuku na wa mukongo umwe wayeyo wambatie kuma silingi 1.2 na wetha withoa kwa silingi 1.5 chumwa ki kana umunthio kalate kunia na yone yetha ithoa kwa silingi 2 na yo tangawizi yetha ithoa kwa silingi 2 kwa kilo kimwe ekovisi umunthio yuma thoa wakati wa silingi 60 na silingi 100 atandithia mayelesya kwambata kumwe kwa mathoa na undu utandithia unai mukoneku kavindane ka na vala makulia serikali kwisila vala vekanzu kuma ulangila koti wake wanza kwa masitwa nita wa Masi Mwende ni mwanabiashara wa Wote Town Makueni County na tuisisia maundu ma utandithia ku Makueni County soko munthini nzio nyanitesa kitungu ngata malu hata manyanya na siendu lengi siamba mboka kindu chambe ni twenda tungia serikali no ya Makueni County mubya wi mwanya nundu wa kutu provide na kiwanza kisio cha kwitha turono kunia maundu ama utandithia nituna na challenge kinene muno cha space na silikani no ni wi usio twakwata bandu basio tutonyo kuna maundu ma utandithia na wesa kwithia bena space mbeanu onesa kindu kila kingi ni tukwenda kwasia kana county council ni alite kusisia muno andu ala maendesi biashara sio ni kwithwa kuina mbesa nesa na ila mabinye ya mwene nthi maitia muno mbesa withia undu su ti wa kwaila andu ne mewa muno me abinye ya watata muno kuisia muno aingi maitu ni asie tukwenda kuba fees yana ni sienda weya na the moment tuoka basokoni na andu wethia ni meitwa mbesa ti ikwila yekindu kisio muno so serikali ntu amikulia kwa ndaya withie ni twasiwa kanzu wisa kwithia yina binye muno mwene nthi nundu wa kwitha kuina mbesa nesa kavinda ka budget isomiwe ye yuluve na wia wa mathoa ma siendu kwambata undu ula o yuende na kukusiwa nthini wa mathoa wa maleu amwe. Vilingi ndono ndi ripoti ya Mauvoo momotandithia Mutongo TV kuma soko wa wote neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Karibu Mutongo imathauni ilavu nini muno ni sisilama witoni ni sisilama wito thayuni wasio wa kila muthenya wa mathau mwandikitwa Mauvoo kuma kisioni cha Kibwezi County ya Makueni Kennedy Mulinge nuthokie timu wa muvile wa Kibwezi Football Club na mamwelesema umu alamethitwe mayisilana ino nilivoti yake. Muvila wa mao kanaleto mitaso kanitha wila mala maingi ikonasia kinengo va Kenya nitukusi athauki kautana alama mbisi kwa kutha kwa muvila wa mathangu kuya ndwani na kwa oyu kinengo cho ithaone yene kifikia kumatwa vasa athauki ni vamwe na Victor Wanyama ula kwa ivinda imo athauki kilavu cha Spurs kila kia Uingereza Michael Olunga Dennis Uliech tuiweta amwe kumana naki ndoto ya siana na ndo ingiela methona kinengo cha kuthela katiluva kauntini ya Makueni yithwa kwisa kufikia kiwango kicha kutha kwa muvila wa kuivwa va Kenya ona kufikia ndisianza kumana na kilavu cha muvila cha mao cha Kibwezi ilai kauntini ya Makueni kilavu na kila kwa wiki thauka ligi ya kaunti kanela ita wa kaunti ligi na kila kwa chuo mwana newe na wekwate no kisinde na wena maono ma kilavu ki kuthauka ligi nene ya va Kenya to expect kuka nambe mwe katika ligi nundu twibangite nesa pyo
timu ya kwetu train ite visawa na pai timu tukia. In fact ndo to amina ba twithi atho kima kwa nima yutho kiangina wote amai go ahead kuthi utho kia Eastern Province oundu ithi aende kawaida kake na tuona kana no tufuzulika katika nationwide ya Kenya. Ona vamwe nau otaundu kuona kilavu kini kisileta maumo maingi maumo na la kaunti ya Makueni kukulu ili kile kati itethesie kumamina maumo amwe ni kwitha kiwanza kila mathauki yake na mavia na maoliku na alama ya athauki wia nundu oingi aingi mathaukia maithwa na yatu cia kuthaukia. Kiwanza kiki na challenge nene tutinda atuetete kiwanza kiki na challenge nene nundu mbua yoka ona cha sobwa nikitema mitau isu muka mwana ni kulika katulika koko ntu mwana twingi tutulikite mauba nongeithia nundu akiwanza ki so to expect count itusobethie kiwanza withie nikisio at least kitono ukilwa uluithie baiki wikitono semba na kiteme wa mitau kute withie baiki wichulika kiwanzani. Oingi kavindani kalame utembea kuthi kuthoka mathao na timu ingi ni makota thina wa mbesa cia kufika kulame kwenda kuthina serikali ya kaunti ya Makueni ni akulu ilikile na wengi thikithia mbesa cia maundu meo konya mathao ni cia nenganwa kwitene financial transportation na sometimes pia nsimbe cia account ni sele awa so nitukwata challenge ya kuiba referees na pia challenge ya sometimes pia siana ingi challenge ya leu siana ni sithi asiendo leu with the account no itufadhili na mbesa at least katika hii county league ugethi asiana la tu malukanza nisi akwato leu nikana kwisiania na metu methuku ileto na kwana ngamikalile asiana nini siana cia kisio kini sio vite kilavu na kilama kitete Black Stars na siana ine cia kulito na kuongwa cia mathao sivo yatu na mevila nikana siende na kuemea inengo sio. County government ya Makueni tusaidia na boli, itusaidia watoto wengi viatu juu. So unapata tunakuja hapa juu watoto wengi wakika idols wanaanza kujihusisha mambo na bangi. Wanaingia unapata wengine hata wameanza kufanya wizi, unapata watoto wengi kwanza wengi hapa hivi seme ni kama ni maofans wengi na hawajiwezi sana kwa tunaomba serikali ingilia katikati. Mutongo imathauni kuma kibwezi lai kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Na ndinge wesu ya Kennedy niyo ikotwete muthia wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatano ya mukamba na ndambete kumila nenda kuisisia matumani maku eli atatu valani okulite kana no kwata mbau muneni wa IBC kana no ngitha wena degree ni kenda uti kivila cha uteti onyevanini wa mwaka ngili miongoli na ile umbete kwa se degree mutu 7 degree ya chao nundu isuni siasa na tikumanda maendeleo na nimo tuwenda nye avakwa isuni siasa nengi degree siuma va oyu wasite ni Esther Mutanu kuma mekoyo no kambea hai Mutongo TV nye muya uswa degree ni kulia uvetangwe vyo ni kwithi wa mwene nthini wisi atongo yala matethe ya sia kuote maendeleo kisioni indi asume na degree mone kama itia kula na sia thela machavyo ninye Robert Mutoa Munyase kuma Kitui County tumani wakuwa mwiso wa city I support IEBC ni Ruth Mwalulu kuma Taveta ni muvyamu no mundo mosese ndo kwatene na kwa kuma mwambeyo mpaka muthia wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kwa omthe lama tethesia kumbania Vilingi wa Mauvoo ni muvyamu no mweina mwathima na kwa kumusese kwa kwatene na kwa kuma mwambe mpaka muthene muvyanga ina kuyenesa na yonenga wima wa mwi mpaka tonene lengi kwendani kwa kinyini ta Steven Mwema Sharon Ndinda ne wande these kwanza ya meko ne utia moko ne make mundu biado nondo wa Benga Nation nondo wa Kilelembe nondo wa kusama Ilanyamu tioneza